Kultura naroda Starog Istoka. Najstarije pismo razvili su stari Sumerani, negdje polovinom 4. milenijuma prije nove ere. Ono se naziva klinasto, jer utisnuti ili uklesani znakovi imaju izgled kombinacije klinova. Egipćani su malo poslije Sumerana osmislili svoje slikovno pismo, hieroglife. Ono je bilo dosta komplikovano, te su samo rijetki pronikli u vještinu pisanja. Prvo fonetsko, odnosno glasovno pismo, osmislili su Feničani u 13. vijeku prije nove ere. Njegova karakteristika je bila da svaki glas ima svoj znak ili slovo. Bilo je dosta jednostavnije jer je imalo samo 22 znaka. Od Feničana su ovakav način pisanja preuzeli stari Grci, a potom i Rimljani. Likovna umjetnost naroda Starog Istoka imala je vjerski, odnosno religijski karakter. Hramovi su građeni sa mnogo stubova i oslikavani su slikama živahnih boja. Najčešće su građene skulpture faraona koje su bile monumentalne. Narodi Starog Istoka ostali su upamćeni po bavljenju matematikom, geografijom, astronomijom, medicinom i arhitekturom. Egipćani su za religijske potrebe razvili proces balzamovanja, odnosno mumifikacije, što je uticalo i na razvoj medicine. Razvoj matematike omogućio je narodima Starog Istoka da izgrade veličanstvene hramove i grobnice. Egipćani su podizali piramide, dok su u Mesopotamiji gradili stepenaste kule, zigurate. Većina naroda Starog Istoka bili su mnogobošci. Jedino su Jevreji razvili vjerovanje u jednog boga. Najpoznatiji egipatski bogovi bili su Ra, Izida, Oziris, Horus, Set i Hator. U Mesopotamiji najpoznatiji bogovi su bili Ea, Enlil, Marduk, Šamaš, Anu i Ištar.